ba tata na ba mama tolingi kobandalianga na biso na tongo na lelo na kombo na tata ya mwana pe ya molimo bosonto na yango biso nyonso tokotelima yatindika nzambi zolaka mingi inza pe yandipesaka mwana yandi kaka mosi samutina somutina ke kulekela yandi kimino yandi kubungana ve kasi yandi kuzwa kizingu ya bamvula na bamvula bika lemvo ya nzambi kuvanda na beto. Amen. Amen. Kaka ya mitela betre yibela kontu kintoadi 313. Bakulisamu atondo mingi betike vanda na betike sambila kembo swanda zitu swata tanzambi ngei na mutume pesa beto ntango yai kilumbu ya mayangi pe kilumbu ya zola ina beto metambola na lemvo ya nge beto metonda na nyonso na manima ya kutonda nzambi samwe na mbote ina ngeme vangila beto beto kena kulomba nge na kuvedisa beto na kulemvukila beto samutingekele tata ina ke lemvukilaka o nzambi na mazulu lemvukila beto vedisa beto na nkumbo yenge Yesu. Amen. Amen. Ngoma na nzambe mbote na biso kama Éternel mon berger Nina nzela ya maloba oyo l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tolingi kotombola boye imalamu na biso nyonso batata ba mama bilenge basito mibali boyaka malamu na yango tolobi na biso nyonso toyaka na biso malamu tata nzambe zimbu ya beto nyonso pe tozali kopesa na bambote muke mowa udu bokolo
beto tolingi koyoka habite ya maloba na Nzambe. Mambo ya Nzambi ya ngonda ya beto yai na luputu. Jean au chapitre 15 verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Na Kikongo. Vonzali kulubela ngaluza ya vo ya u ya teka kumela na lingala. Soko bamokili bazali koyina bino boyeba ete basili koyina ngali boso nanino bayinaki bino te. Amen. Amen. Toko senga na moment parfait akobondela Nzambe abongisa mitema na biso. Betoke kusamila. Nzambi kata na mazulu ni kuvutula nge matondo na kilokola yeye leo nimepesa na beto. Sana kuvana na makulu yenge na kuwa mambo yenge. Gwabuta Tanzania pisa zonza. Makuta bitokele mwasi na kuwa yenge. Mambo na kele moyo kepesa beto moyo. Mambo na kele chakisa beto na nzira zola na nge. Mambo na pele kumrungisa beto na totoro awa na toto yai. Bika mpele kesala kisero na nge. Ya sada kisero na guleno nyoso. Na kudukula mambo ya kata diburu yenge. Zoza yenge bisoro na kuwa sababu kumrunga boto kele levo na nge. Na mkumu ya Yesu beto meloma mutirina. Amen. Amen. Beto ketela mapenzimbo ya beto nyonso. Genzolele nata salomina. Tondo mingi beteke baka ba Bible ya beto na beteke tanga mambo ya Nzambi ina ba mepesa beto na guide biblique ni mambo ina metsonama na 1 Corinthiens le chapitre 12. 1 Corinthiens le chapitre 12 le verset 13. Mambo metuba muchindu yai. Nous savons tous en effet étaient baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Yatelika beto nyonso, ba juif pe ba geleke, bandoko pe bantu ya kimpwanza, beto kuzwaka mbotokolo na lulendo ya mpeve ya longo kaka mosi samu na kuyidika nzutu kaka mosi pe kaka ni mpeve mosi kele na kati ya bantima ya beto. Amen. Amen. Ba tata na ba mama itu ya diambo ina beto bandaka depuis lundi ba metuba l'unité dans l'église kintwadi na kati ya dibondo. Kintwadi kele diambo ya mbote kintwadi kenataka luksakumuno kisika ina kintwadi ikele ni kisika ina peki yenge ya Nzambi ke kusikilaka samoti Yesu kele ya kukabuka ve. Mena kati ya mambo ya ibete mekuza kutanga batata na ba mama ya ikele kanda ina apotre Paulo metsonika na bisi Korinto na ntango ina limevanda kuna na Efeso yadu kuzuaka bambala mingi bansango ya imbi na ina metadila dibundu ya Korinto pe yau vwanda katalisa yandi mpasi tokiadi ni ya kuina yandi filisaka bao mukanda yai ni kuna yandi kena kupesa bao mvutu na diambo ya minkayulu ya kimpeve pe muchindu ya kusadila yawu
Yani kena ko interpeller les chrétiens de Corinthe pour les rappeler que le baptême de l'esprit est ce qui les a unis en tant que corps du Christ et non leur nombre dons spirituel. Yani kena ku interpeller bao na kuzabisa bao ke mbotokolo ina betu zuaka betu tambulaka ya mpeve ya longo ni ina kena kusala kintwadi na nzutu mosi yina ikele Yesu Kristo yakele ni minkayulu ve yina beto me kutambula ke kusala l'unité. Mais c'est le baptême que nous avons reçu par le Saint-Esprit nina kena kulakisa kintwadi ya beto bana ya Nzambe. Mais objectif na kati ya mambo yayi yandi kena kuzabisa ba kulakisa ba na kusurmonter samutia bandaka ntangu mosi yina ba division me kuiza kota na kati ya bao. Me apôtre Paul yandi tive ba division lenda tunga ve me beno fwana kusadila minkayulu ina mfumu mepesa beno na kati ya zola na kati ya kintwadi samu na kutunga dibundu ya Nzambe batata na bamama. Dibundu ya Korinto vandaka konfronte na bamambu mingi yina vandaka ala na kati na bao kitantu kotaka desordre kotaka pe bamambu ya mutindu na mutindu samuti bavandaka kunwana sana bao na bao. Ni kuna apôtre Paul kena kuzuwa kifuani kena kulakisa bao beno tala nzutu ya muntu yawu ikele na binama mingi. Me chaque kinama yina kele na nzutu ya muntu, chaque kinama yina ke jouer ke role ya yayo. Me nyonso kele kaka na nzutu mosi yina beto kele na yawo. Ni mutindu ina pe beto babantu fana kuvwana mutindu nzutu ina mfumu mepesa beto na kati ya kintuadi kusala sana beto na beto dans l'unité. Na kati ya kintuadi na kati ya harmonie inafana kumonika samuti beto metambula baptême mbotokolo ngevanda muyuda yo ngevanda juif ngevanda grec ngevanda esclave libre. C'est pour cela il affirme que tous juifs, grecs ou libres esclaves, tous ont été baptisés dans un seul corps par le même esprit. Paul affirme avant d'être des porteurs de dons divers, ils sont tous des membres d'un seul corps, unis par un seul esprit. Kitante lenda monika diakave. Betu nyonso ina metambula mbotokolo ya mpeve ya longo. Betu mekuma muntu mosi. Muntu na kati ya kintuanzi. Samuti na ntangu na bitu mitambula mbotokolo ya mpeve ya longo ni kima ina mekotisa beto na kuvanda babana ya tata Nzambi. C'est le baptême du Saint-Esprit. Ya kele kidimbu ina mesala kabeto vanda membre na kati ya dikanda ya bana ya Nzambi. Minkayulu mekuisa kwandi na manima. Me apôtre niti nyonso ina bana tingeke longaka ya bana tingeke bikulaka ngeke sadisaka babantu mukayulu kuyamba banzenza mukayulu ni mukayulu ina mfumu mepesa ngefana kutula yao au service des autres, au service de l'église. Mais tangu yayi ikitata Nzambi kena kutala samuti diambo ya minkayulu menata division diambo ya minkayulu menata nkabanu na kati ya dibundu nukuna diambo ya imekuamisa apôtre Paul. Mais pourquoi samuna iki bankabanu kati na beno muntu ina meluti la pangi ikeleve me ina muzola beno vanda muntu mosi nyonso ina beno kena kuyidika yao na luzolo beno kuyidika yao na kintuadi samuti kintuadi kenataka lusakumunu batata ba mama. Lorsqu'une famille est divisée, dans cette famille le mariage devient difficile. Dans cette famille
Le travail devient difficile parce que Dieu est amour. C'est pour cela, nous, en tant que chrétiens, peut-être que nous devoir ya kusikila na kati ya mbuisani, ya kusikila na kati ya zola ya kedika disu kuncha luka yave me zola ya kedika pekintwadi inafana kumonika na kati ya dibundu ya bana ya nzambi. Tant de division parce que yandi yai kele ndinga yai ulenda bandakana na yandi ve yandi yai yandi kele ndinga yai yani mekatuka na departement yai ve bamambo ina lenda tunga ve kinzambi ya beto eba ntangu ya kaka beto ke talaka na dibundu ya beto ya nsango ya mbote soki ba affecté serviteur banjimi tokoma na likambo moko kotuna nani me serviteur oyo ayi o batindi biso azanzinga nini eske ni ndinga ina kelonga beno mambo yenzambi wapi kotandi me katuka o siyandi ke muvili ngike tala bavili nyonso ke s'attacher na yandi siyandi kele mobembe babembe nyonso ke s'attacher na yandi siyandi ke mulari balari nyonso ke s'attacher na yandi siyandi ke mumboshi bamboshi ke s'attacher na yandi non yina ke nata division te azali serviteur oyo, pasteur oyo, évangéliste oyo, azali moto na biso, azali ndinga na biso. Bien aimé, c'est pas ça. Ni yina ve, ni yina lenda natantomo sauvé. Mais c'est l'unité. Na kati ya zola, na kati ya kintwadi. Mais kanabeto, kestelama, na mayendo yina, wapi ndinga yandi ikele. Bon, na ndingi na yeba, na niloba na ninga. Wapi ndinga ina, tata nzambi kele nzinga ya nzambi kele iki nzambi wapi nzinga ya kele non mais nzinga ya tata nzambi c'est l'amour ya kele nzinga ya nzambi donc beto nyuso pe fanavanda na nzinga ya nzambi inabaki na kubokila zola muntu ina mekondwa zola ya dilenda kotoswa na kimfumo ya mazulu ve na kati ya kintwade utindo betike waka yawo na nzimbu diambodi lenda mona wankaka mutu wakaka pe lenda ya mona na kati ya zola pe na kati ya kintwade otika nkolo apambo la liloba oyo asunga biso pote bolingo ya solo e mwana na kati na corps ecclésiastique kati ya bakengeli kati ya ba groupe na biso kati ya lingomba nyonso bolingo ya solo zola ya kidika muyuda yo kele diakave exclave kele diakave mebeto nyonso ekuma muntu mosi na nzila ya mbotokolo ya mpeve ya longo ina ketuadi sabeto Nzambe apambola liloba na ye. Amen. Amen. Mukimpwanza ya luva nanchi kumusu. Ikela luva ya kumusu na kabisi kondu. Kutali kabila kolele kuruwa kisa. Kutira sana ya kibele tunakota. Kela welo mukimpwani kisiko. Kela welo mukile kisiko. Kela welo mukimpwani
tokosenga na motomoka kobonda pona maloba na Nzambe oto sili koyoka. Beto kena kutonda ngeta beto Nzambi. Tamu na zola yange ina ngeke mwonikisaka bantangu nyonso na katikati ya beto. Kilumbu mosi kiselo yina yaliti. Babima yina ke kukotoswa na lizulu ve. Mekansi bakena kintuali ya kusakana ve. Yani kuzaku baka kifuani ya vinyoni ya bakena kintuali mambu nyonso. Baki salaka ya una kintuali. Mepa ungeke kuza fundisa bau ve. Mekansi inangeke kuza fundisa ni muntu. Inange vangaka na kifuani yange. Ni muntu na kekotoswa na lizulu. Eni muntu yina peke kwenda na mungulu. Kana yani me kusalila kintuali ve. Yina ngebe kuiza tata Nzambi. Na kuiza kuzonjila betu kyangu ya kintuali. Kintuali ni ina kitantu upau talaka. Na dibundi nene kuna yanime kuza kubuengisa. Bubu ya ini munu. Mpangi ya munu ni tati ya munu ni kipusi ya munu ngebe kuiza kuzonjila jambu ya kintuali ya zola. Nzambi bakusa betu. Paske ni zola yai ina ngesalaka na kuiza fuila betu na dikurunsi. Ngeme pika kiandu mukembo ya dizulu. Na kuiza kaka kutambula mvue zolu ntiakulu. Ni kintuali ni zola yange ina. Matondo nsamu na mambo yange. Matondo pina nganga Nzambi tata Nzambi na ngeme dukurula mambo yange. Kembo na masika na zitusu. Bika ya kuvana kaka nange. Na mkumbu yange mvurusi ya beto. Fumu ya kintuali Yesu Kristo betu mekuloma. Amen. Amen. Ni matondo betu na vutula na beto nyonso. Samu na patience ya beto. Nzambe achunga biso. Pe Nzambe apambola biso pote ye azali Nzambe. Tokangama na bomoko oyo kosala ete lobi. To kota na lola. To telemi pe nzembo ya biso nyonso. Kwa beno bakuli mzuma zola sana. Zola kunuki niwete. Kwa beno bakuli mzuma zola sana. Zola kunuki niwete. Zola kunuki niwete. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bika beto kutambula lusakumunu ya mfumu. Bika Nzambi ya kiyenge iname ideka zulu na ntoto. Kubieka beto longo. Banda kilokula yate batangu nyonso. Beno kwenda na kiyenge ya mfumu di bundu ya Nzambi. Amen. Amen.